Mwaramutse kandi mwiriwe. Nitwa Hakizimana Eugene, nkorera muri company yitwa Ubumwe Driving School. Abandi umwarimu abangiye kubereka ikizami cya T-Cross uko kiba kimeze. Kiba gifate ibisate bibiri by'umuhanda. Igisate cya mbere ni iki ngiki ari cyo umunyeshuri yinjiriramo. Igisate cya kabiri ni iki ngiki nacyo. Nukuvuga umunyeshuri yanje T-Cross igisate yinjiriyemo sicyo asohokeramo. Ubu tugiye gutangira T-Cross yacu. Umunyeshuri azana imodoka ye akaza gushaka amakona ya T-Cross. T-Cross yacu ni gutya biteye. Ubwo arayizana akazana imodoka ye aje gushaka aya makona yose. Yego sawa. Yatari kuyabona neza kata hepfo gatoya cyane. Arayakata hepfo gatoya cyane kugira ngo ayabone aho kabisa. Nagoro yamaze kuyabona akabona aya makona anari ku mustari bibaye. Kona rya kabiri rero uturutse aho imodoka iri niryo riba rifite agaciro cyane kuko niryo agenderaho. Agerageza gusigamo umutuku uri hejuru w'umweru yawumazemo, yarangiza agakata imodoka ye kandi akibuka gushyiramo amatara y'icyerekezo agiyemo ariyo bita double, amatara yo gusubira inyuma. Twagiye aragenda umweru akiwumaramo arahagarara akitegereza agakata imodoka ye mu kuboko kw'iburyo. Yarangiza agasubira inyuma areba ko ari buri tambuka atari gonze. Ahangaha arahatambutse ntabwo hagonze, ahita ajya muri retroviseur yo hirya akareba ko ntatari bugonge. Iyo abonye atari bugonge arakomeza, ariko iyo abonye ari bugonge akata amapine imbere agasubira inyuma. Urabona uyu nguyu we yabonye ko ari butambuke, niko kugorora amapine agasubira inyuma. Urabona uyu munyeshuri wacu T-Cross ayikoze neza cyane. Yagezemo amaze gukora T-Cross ye neza avuza ihoni. Ubona amara kurivuza umupolisi umukoresheje cyangwa se umuyobozi umufite ububasha umukoresheje akamubwira ngo nasohoke. Yamubwiye gusohoka ntabwo yamubwiye ngo nasohokemo mu modoka, ahubwo yamubwiye ngo nasohore imodoka. Asohoramo imodoka, yasohotse icyerekezo yinjiriyemo ntabwo aricyo asohokeramo, kandi agomba kuba yahinduye n'ibimenyetso, yashyizemo ikimenyetso cyaho asohokera. Umunyeshuri wacu ni gutyo aba agomba gukora T-Cross. Murakoze. Isomo ry'uyu munsi twabateguriye ni isomo rya T-Cross. Ngewe uribagejejeho nitwa Hakizimana Eugene, ukorera muri company y'Ubumwe Driving School. Murakoze.